Kinka Teiko Tsuru II, King of the Ga State and custodian of the Ga Paramount Stool, has begun his new year with his share of blessings from God and his ancestors. He has organized a fanfare referred to as Kinka Blonya among natives for the children at Gamashie. The fanfare, which took place on the 1st of January 2021 at the forecourt of the Paramount Stool House, had over 4,000 children present. The children, who put up cultural displays to entertain the chiefs and guests, had for themselves bouncing castles, face painting, assorted drinks, sumptuous meals, and many more freebies. Speaking to the media, Mantse Aawɔŋ II explained what Kinka Blonya was all about. Afia ebani nawo wo yipo no wo yipo na wala pe afi wo no koye wala oje no fia no hela akpafin ahwe mi bi twen jole ma ga na mamufin mi bi no ja ma ga na mufin itintin be nomo ga na male afi ekomi ke mene na nyeme na ke nyemi ne omboti afi mi ke umanyi ke shibra ke opinya eba femi ake sen di gan sen di kin Tackie Teiko Tsuru di enyo neke senne obuade senne kusuni kashina afio ne de ngmene abon femu tuma boni nyemi ehwie naka ka ke Kinka Blonya sen di ngmene gbine di Kinka Blonya Kinka Blonya ne fio echichi tomu di efio ne keni ne ha gbeke bi abifao ni maleke wa ke nya gbeke bi agbe na me ba mi won sha me na di won mante ile afi hon nu pai ni ne keni bi ne akeba ewele oja ni di biyeten aba sole yehi ke je dufo asole yehi ke sho na boni bi park mu aba sole e ke so ha e ka gbene gbe ekpele nonu ha afi ha gbe ke bi ye e ka she ha sen ni da fi e ka ofie da fi e ya no da fi e ko fi e ya no ni boko fe boko ndo baba ta sen no na kani e cha no ashin wo banina wo won an shishe ni she wa san wo wulo bon isa no wo fitio anu kwale gbe ke bi ye ni aha lele moko ye ni kete shipo afipo e mami be ekopo de banye kake mi hanle nuko shineke ni ne egbelegbe agbo e ha gbeke bi na mi she na me pa agbe na me na ake Kinka Blonya lele doko jo gamante shia ni ke han ni wo jio denye ni epet mo nyemi nu ehwie shineke ni ne ake wolo fatai no kaseni no leni aji ake ma eda ni gamante le won eye mi she egbele echichi mu kenyi ba pe isa file bi e ba fe fi nton ke Kinka Blonya e won kenyi ba pe skiti e no e ba fe mi ake e fe fo na pa skiti e no boni bi e fe fi nton gamante kin Tackie Teiko Tsuru e ha mo fiamu etese se woni ha te hu enye ni ehwebo keke chita flate e bomoden ni ke store na sana fe ha bo e honte ose no e fe store ha shina fe shina ni fo he yale eteme ni bona fe aja ke gbeken bi en hiale ni bona fe ni gbeken bi ada tose mo ku ye ka ni mo fiamu ke bi awu school bi egbelegbe ake kebo ohie kopodente eba hapo ko bi aba mo fiamu ko bi aba ko ni le benu ne ba chon aja ke ketwi no benu ne ba chon ne ba pegbe kembie e ba kwa me ko manye
ke shebla kopenya neke ni ne no na Afiye ne ebi jomo Ghana mamufin je gansempe ebi jomo ke Ghana mamufin aja ke solebo yehi na solo wo mi neke Kinka Blonya di boni wo chole Kinka Blonya teme e ba fe mi ake yemo ni kashi. Niamey de Graft, a member of the royal cabinet, touched on some of the projects undertaken by the king so far. King Tackie Teiko Tsuru II. Yue money be fair bene e kan tui no na eme na agi be kan bi na kuleni yo gan e bomoden e belegbe bona fe ni mo femo aya school mena agi gbe tene menete school kenklen no ke nyono ni ta flache ame be nutumo poten ko e hegbeba ni the scholarship ni mo femo $5,000 nyomo na boye here $5,000 mena jigbe tene me tomo nehu egbenine na nutumo na aluminium fabrication amegbina achila me awo he ni sani achila ma awo tafra che mene amen ya memba amen ni nteke amechen gbe pabo na akpa agbe ake cheme lo nyeme nyomo na ba bo nyomo eno egbo eja ake gbege bi amen ya amen ba amen chuni amen na nyongbele nyomo wo do ha cheme ke nyemele hu ina mumo ifi o eji ehin do eja ke beni chuchue kaka ta doctor fonyo pana ganjo ata doctor lawyer fonyo pana ni amole inu me eko fe ko ganjo domoje ni isran te nakani ababotemi me koko me ka me iba wo mi ni iba abachile ga me ke base mletwa ne watwa wo faisha ke nakan gbeja no to history should repeat itself gama abanyi ko ngawo ni iyo kekeji bono ba ko bi na me ba ya school na me ba fe gbeme no kedi mene bona ba le ni akaya le ni o chon se o se ba fi fe o je gbo ba fi o musumbi ama ba do mo no ba na fun papa. Nakowa, a strong supporter for the development of the Gan state, urged Gans to rally their support behind the king in order to ensure a better and developed Gadangbe. Beni ha gama mufe afi. Ihe gadang bife afi. Mgbeji na akụwa otu generation nje kwekuma trish. Woni aple otu na ebeji inabi jimi. Kem babi engmene babi ya kusun ni niga gamanche ni Teiko Tsuru efe noko ni kashi ni efe ke ha gbekebi ni woni ke basenshia ne ni woba pia ni no fe no aya no pepepe min da mo fe moshi min da wo we fenshi min da gbo fenshi min da nyimo hushi ni ba wa fe min da mo fe moshi ake nuchumo eto no boni atawo ekome enyo ni yo yue moji woje hafi eshishi waka wa manson ka woni bi fe angme afa aja ke gan ekpese no thank me kome achawo ni wo lewo ebe aka wo ba fa gan ni bi fe mfo gan fe mfo ni pa Gamashie bi
game fai ni wo fe kome kai ni nye lo be noko hi fe mo wo ka aklo wo ni bi fe wo hie lumo ameni jin ka amena jin she ichope akafi oni ngbe ni yo ka fe no ko ni ichobe no ni eyemu ni na temi na ba ho wana gamanche ni jini Teiko Tsuru sake wo fen wo hele wo no wo piale ka wo trimi ka wo susumai ka wo wala no fen no wo ba bia nyumode wo bie ko wale ni jomo juna fele min paga me fen fai min paga dan me fen fai ake neshi brofo fen ready amba me wo no fen no hia me hawo shi ameka ja wo mo mi no wo fen wo mo mi de no fen no menyo do monshe shi mokome yo kuni ni ka mokome ya kuni mpe eke bomona ashibwe oba fita wo ganyo fen ni le aka ye gan emi she eba ne ba join eba fita wo he ni wo ka twa gan wo machine ne ka twa gan machine ne ka fe terms game ka fe sabla no fe na ka atwa gan machine to ba fe to twa gan machine mercy fu edi wo ni wo mamochu ni wo ba atwa gan wo machine wo twi ka wo susuma ke ko be fe mo ko atwa gan wo machine mi pa nye me fe ni gan ba ji amete ni ameka fe amekotoku ya mi bona me fe ehin gagbe ka bi fe ho mo jam amenfo wo ho wo twu ame wo nanu tumo wo twu wo mami fe wo muji ni ngene washi wo ma wo ha boy Ghana bi jam shika oshima na emi onu ko yo papa ko nye gamo onu ko yo papa yo gogomo aja ke mo fe mo e ba fita na fite wo ma aha wo no afine na jenshine mi npa nye me game fe fai ni wo fe wo be ke wo ni bi fe wo ngme mo fe mo no ka njabodo mi npo fai. A report by Naa Korkoi Mensah for EB News, Accra.